Une ubriu, ude ulong kpa ubaduk bha. Teha kawi kamit, ulapan kubjan ya kawi kakantay, kabalajan yap na kajingkriyat. Henry umtipat, bagani kakantay, kadai ka CEO, jong kawi ka company kabahe bha. Te perlok swabangin ya siya parang, nga karpat ya piba pinchak bat bapinpay, ya katuko channel kabangalapin hang tuha comment section. Te sapay bat sa subscribe ya katuko channel, ki video ki babas bha, ki badon hang to. Te yangin yanyo siya parang manta. Hakaway kamit, kabadum bat kabakriyat, namar badang daban hap uslap ubajor bha. Kadbaw ni ubriw dang wantray, naka hotel. Kumta kadbaw dang yay, halantiw lay kando ya kaway kakantay, kabalasyong harot surok. Kakarteng jong ni ubriw kadew Thomas. Badu Thomas uladan arngut kikon kantay. Bat kalak jong upat, kalaklad no. Te kumtaw Thomas uhaban tre sitam tang marwehi. Ban psa bat ban pendap, ya kita ki arngut kikon kantay jong u. Kajingduk tasam, kalaban ya kayeng kasem jong Thomas. Kumtaw Thomas, ulalay ban tre sitam, da kabalay satir, hakaway ka hotel. Hakaway kamit, kadbaw Thomas udang wantre na kataka hotel. Ulatay bat ulang niya bha, harangkat kajing tangan, kabalaban yu. Henry ulatay pat, ya kaway ka dyan, nakabanta kita ki arngut ki kon jong u. Te kadbaw dang niya halanti, ulyo iya kaway ka kantay, kabasyong hakaben, harod jong kataka surok. Bat kani ka kantay, kala i kumbakaday ka homeless. Kani ka kantay, kala karbe ba, nakajingkriyat, ba nakajingti jong tauslab. Te hangta, Thomas ula isan ay kani ka kantay. Bat ulong halade, kumnungan le menta, bangan yo banyarap ya kani ka briw. Namar bangam don ay iruem halade. Henry tang kani ka ka dyan, ya kabangalathet karpang, nakabanta ki kon jonga. Te hangta, kadbaw Thomas udang pet ya kata kabriw, kata kajing sngolem, kadang jor hapo kamensem jong u. Teha kabakado, Thomas ularay kud halade, baun penkub ya kata kagantay, da kata kajan kabaulatid, nakabenta ki kon jong u. Wala da ki kon jong u kindo no, ya kata kajan kabaulatid karpang tang nakabenta jong ki. Henry ulhon pad, tang buun yo banyarap ya kata kabriw, kabalajan yap. Sibon ki briw, kibalayat hasua jong Thomas, na jan jong kata kagantay. Henry kimpay, bat kimtre banyarap ya kata kakantay kabapli, kabalajan yap, na kata kajingkriyat, ba na kata kajingti jong tauslab. Henry ditang Thomas hi, ubakloy banyarap ya ka, wala ulong ubriw ubadok, bat udan tang kata kaway ka dyan, kabaulotet karpang na kapatakikon jong u. Henry day namar kajing sngolem, bat kajing isanay kabadan hapo jong u, kumtaw loray kud banyarap ya ka. Tekad baw Thomas udang plate ya kata kajan, ban penkub ya kata kabriw. Kata kakantay pat, da kamensem kajing sngongo, bada kidur kamat kibaluy-luy. Kalaay kublay ya Thomas, namar kata kajing lebha, bat kata kajing isnay jong u, nakabenta jong ka. Bat hadin baw Thomas uladap banyarap ya kata kabriw, ulapay kado ya ka. Bat kumta, uladja na o jalang, haka jing dum jong kata kamit. Pun let pai, jalaki kon jong u. Bat umtip, bat umpay perkat pat, baun say kando ya kata kabriw, lasyay lasisngi. Teka jing im ka donda kaway pat kaplan. Kata kabriw kabasyong ha kata kamit, harot jong kata kasurok. Kakarteng jong ka Evelyn. Bat kani kabriw kamde ka homeless. Henry kaday, ka CEO jong kaway ka company, kabahe bha. Teha kata kamit pat. Hadin ba ka Evelyn kalawan na kajing tray. Kalalay pa siya yung tang marwayhi. Bat namar kajing jor palad jong slab. Pat kajing kriyat jong kata kamit. Ka Evelyn kalahaban mare. Tekad ba kadang mare. Hasiteng lanti. Kalahap na ka phone jong ka. Tekumta. Haba ka Evelyn kamud ban phone. Shano-shanoro. Kamyo phone show. Te haba kalasyong ha kata kaben. Kalas ngosi bat kalakos live ha. Namar balaja no kata ka phone jong ka. Tekad ba kadang syong hangta. Sibon ki briw ki bayat lantinang ta. Haba ka pan jing yarap na ki. Omdon ki batre ban yarap ya ka. Namar ba ki briw ki perkat. Baka day ka homeless. Pat kumta, haba ka pan phone na ki briw ro.
Don ki batre ban iPhone ya ka. Te kumta ka Evelyn kala syong sngaw si hang ta. Bat kala sngaw bitar ya ladi. Tat hado bau Thomas ulawan. Bat ka jing isan ay. Bat ka jing sngaw lem. U Thomas ulayarap ya ka. Hakata kamit. Haba ka Evelyn kala poy hayeng. Barak si mate ka klem tiak syo. Henry kala syong. Bat kala perkat. Syapang kata ka jingle. Bat kita kikam ki babha. Kibau Thomas ulale haka jingim jongka. Te kata ka wei ka jingle ka babha. Kabau Thomas ulale haka jingim jongka Evelyn. Kala play ya ka jingmut jing perkat. Ya ka dok note bat ya ka mensem jongka Evelyn. Bat kala perkat. Bakaro kan siu kaliang ya ki wei. Daki kam ki babha jongka. La syai la shisngi. Te haka wei pat ka sngi. Haba ka Evelyn kala poy ha office jongka. Kumta kala khot ya assistant jongka. Bat kala hukum ya u. Buon lait vad ya tau briu. U balay rap ya ka. Ha kata kamit. Wala da kami ithau ya u. Bat kam tibro ya ka kerteng jong u. Bat kam tibro hang no ba usa. Henry kala hukum ya ki. Bakin lait vad ya tau briu. U briu u baduk. U briu basida. Ka jinglong jingim. U briu babha. Baru basbun mensem. Tehadin si tayo. Bakita ki briu kila lajvad yaw Thomas. Kado kila lab yaw Thomas. Hakaway ka hotel. Kadbaw Thomas udang saiter. Hakata ka hotel. Teha bakita ki briu kila khod yaw Thomas. Kila ong yaw. Bauday ban lajvad ki. Siya ka office jong ki. U Thomas bapli. Kadbaw udang saiter hangta. Habaw liyo sngaw ya kita kiktin. Ula siyap ting sikade e. Bad ulaong. Kaya kajing bakala ka bangalale. Bakini kibriw, kinwan ban kem yang amenta. U Thomas hangta, daga jing siap ting, ulalay rangkat pat kita kibriw. Bad tibro, kaya kajing bakala ka ba ulale. Bakini kibriw kinwan, bad bakin kem ya ukumta. Te habaw Thomas ulapoy hakata ka office. Ka Evelyn kalabla pa yu. Bad u Thomas pat, habaw layo iya ka Evelyn. Najngay ula ito iya ka. Henry mentapat, kamday syok kabriw, kumba mensua. Menta, karyam ka kubjong ka, kalaper na dong siya dong. Menta kaday kabriw, kabadon burom. Kijain kiba ka kubro, kiday kibadon burom, bat kibarem. Habaw Thomas ulapoy hajan jong ka Evelyn. U Thomas ulaong ya ka Evelyn. O pilalap mo, ya kayeng kasemba pinsyong bansa? Ka Evelyn kalong pad yaw Thomas. Ngalalap mga yapi kany. Namarlaslem ngalawad yapi. Henry menta ngalalap yapi. Ka Evelyn hangta. Daga kamat kabapo samrkay. Kabadap daga jingi bad daga jing sngungo. Kalaong yaw Thomas. Ngalakit ram yapi shibon e. Bad ngamla siyo bansiw. Yaka jingle bha jong pi. Yaka jingim jong na. U Thomas ulaong yaka Evelyn. Piklam kit ram yanga. Ero Hakato kamit, habang aliyo iyapi, kamansem jonga, kadab daga jing sngosen ay. Te kumta ngalakwa ban yarap yapi. Te tang kumtahi, kamper kato baro. Ka Evelyn hangta, kalakilipan na Thomas, siya pang kakam kabaw turay. Te habaw Thomas uli ito yaka, siya pang katakakam kabaw latray, hakataka hotel. Ka Evelyn kalong yu, day tang kanehi kakam, kabapilatray, omdon syok dakaway pan, U Thomas ulaong ro ika. Hood nga tray tang kanay hikakam. Hakaban sa tier hakani ka hotel. Te nga tray kat kabangayo. Tang banganyo ban psa. Bad ban pendap. Ban sumari ki armut ki kon katay jonga. Ki badon hayeng. Ka Evelyn. Hakatakapor habakalyo sngow. Siya pang kita ki armut ki kon katay. Jong Thomas. Ki kmat jong ka kila syay ba. Bad kalakali na Thomas. Hato. Kato ka dyan ka ba piayang ha kato kamit. Kaday ka ba pilatit na kabanta kita kikon jong pi. U Thomas ulong ka. Hood. Ngalatray baro sisngi. Pat baro si tayo. Tang banganyo. Bantit ya kato ka dyan na kabanta kikon jong ha. Ka Evelyn kalaong pat yu. Balay ba pihun ka mansim. Bakindo kikon jong pi. Tang ba pinyo ban ay. Bat ban yarap. Yakinong way ki basyong harut surok. U Thomas hangta, daga kamat kabapo samkay, bad haka jing sngorid.
ula jubab ya ka Evelyn bat ulong ya ka haka jing im jongi baka jing sngolem bat ka jing isne ya kiwei kalong ka bakordor bat ka baremba haduk kata-kata te na kata-kadaw ngimday ban lendet ya ka namar ka don ka bainong ka bakraw habang ila isne ya kiwei bat habang isngolem ya kiwei ka don ka bainong ka babha haka jing im jongi te hade nang ta ondala dap shi tayo ka Evelyn kala khot biang yaw Thomas siya kata ka office jong ka bat hang ta ka Evelyn kala pen itho yaw Thomas hakmat jong kita kinong tray jong ka bat hakata ka sngi kala thung yaw Thomas ba unlong secretary jong ka wei ka foundation hakaba ka Evelyn kala thao nakabenta ban yarap yakibriw ki baduk bat ki bakerdo te hakata ka kam ka Evelyn kala siw bainong yaw Thomas hakador ka bahe bha ka ba Thomas juyo menchwa te da kata ka bainong Thomas menta ulalong briw bat ulaman briw bat da kata ka salary ka ba ka Evelyn kala siw yaw Thomas menta Thomas ulala ban thet ya ka yeng ka bathamai bat ro ulala ban penlek school ya kita ki arngut ki khon jong u te na do kata ka por ka jing im jong Thomas kalakalan na dong siya dong tang kata ka wei ka jing le babha jong u ka ba ulale ya kata ka briw ka ba ito bat ka badey kanong wei Henry kata ka jing le bha jong u kalapan kala ya ka jing im jong u na dong siya dong te tangkum ta perlok kani ka story kalapoy na siya kabakut te nga ngay skamba pilyo kandiat ka jing hikay bat ka jing ay man sem lang ba jong kani ka story kabalangkot sa kani ka wei perlok nga kwa ban karpat na pi badan ka to ka channel kabangalabo pin hang tuha comment section tes ngo bha check ya to channel bat yarap subscribe ro ya to channel kidan ki video ke babas bha ha to channel te sayarap subscribe bat sapet ya to video tangkum ta perlok kublai sibon ngini kendo pat ha next video kublai sibon